السلام علیکم. شموع بیبی شش ماہ بیتکنت فکر کننگ کہ اس پہلی غیزہ سے دائن کودا غیزہ محفوظ و چے گپن اوے خیال دروگ ضروری انت. امروزی ویڈیو آما اے ہما گپن اوسن طریقہ بیان کونن. 6 ماہ بعد غیزہ چیرا شروع کونن. پہلا 6 ماہ میں آیا دودھ یا فرمولا ملک بیبی کے واسے کافی انت. 6 ماہ بعد بیبی کے مزید غذائیات کی ضرورت بت. یہ سبب کمپلیمنٹری فوڈز شروع کونن. بلے ماں آئے دودھ یا فارمولا جاری داریں. بیبی تیارنت؟ اگر بیبی سہارا سرا بینشت غیزہ دلچسپی دیکھائیت او چمچ آئے غیزہ نگلت نو تیارنت. پہلی غیزہ ثابت سافٹ او اوسن ہضم غیزہ شروع کونن. میشڈ کیلا، میشڈ آلو، نرم چاول یا میشڈ دال خوب چوائسنت. ہر دفعے فقط یک نون غیزہ دائن بچاند روز بچے یا دکائن تو الرجی نبت. چے غیزہ مدائن یک سولے پیش شہاد مدائن. دیر نمک و شکر مدائن. ساخت تکدا در غیزہ چے گلاباند کنیت مدائن. چقادر غیزہ دائن شروع 2 یا 3 چامچ کافی انت. آہستہ بیبی ای بو کے مطابق زیاد کنن. زبردستی غیزہ مدائن. آب کے دائن 6 ماہ بعد کمی آب دویز جویزاند. بلے ماں ای دودھ یا فرمولا ہنوز اصلی دائن. بیا یاد کنن. دویز 6 ماہ بعد شروع کنن. سافٹ و سودے دویز دائن. ہر دفعے یک نوبے غیزہ دائن. شہد در نمک در شکر و ساخت غیزہ مدائن. ماں ای دودہ یا فرمولے یا جوری درین. اگر ویڈیوی شما پسندت لائک کنین، شیرے کنین و MCH بلوچی چینلہ سبسکرائب کننگ مفراموش کنین. اللہ حافظ.